Shalom, sapenapi gatre, semeton sami sanewangiang titiang. Dumogi rahina puniki, semeton sarang sami, poleh kerterahayu saking ide sang aji. Sadereng irage ngelantur mau sang indik piteket kauripan. Ngiring sarang sami nunggalang pikayunan, luhurang manahne ring sajeroning pangastau. Duh ide sang aji sane pinih suci. Titiang ngaturang rasa sukseme, santukan ide setato wenten ring sajeroning kauripan titiang sami. Lugrayang ide roh suci, nyunari manah titiang, mangde praside nampeni sabde ide sang aji puniki, dados ubat sane nyegerang jiwatman lan angge sarire titiang. Amin. Semeton sami sane wangiang titiang. Nah ini nenten semeton ngerasa yang rasa takut sane kalintang. Takut indik masa depan, takut indik geginan, utawi takut ring kawentenan kauripan sane sedek nandang bade. Ngiring sarang-sarang ngirengang puniki, sabde ide sang aji, saking Markus 4, pausan petang dase, sane mabaus. Raris ide ngandike ring sisya idene punika. Udiang dadi ragene takut ketu. Udiang dadi ragene tusing madarbe kapitayan. Coba semeton pikayunin malih. Ngudiang ide sang putri Yesus Kristus nakonin indik rasa takut punike ring para sisya idani. Padahal rikala punike badenya ageng pisan. Peraunya sampun nandang kapiulungan. Secara manusia pasti ke sampun iraga jerih. Nanging ide sang putri Yesus Kristus jagi ngicain iraga piteket sane mebuat. Inggih punike yening ide wenten ring sajeruning perau kauripan iraga, buat napi iraga takut. Semeton sami sane wangiang titiang. Kapitayan punike nenten jemeteges kauripan iraga pacang setata lanying utawi nenten wenten pekuweh. Kapitayan punike wantah sapunapi iraga tetep praside ngerasa yang rasa tentrem ya diastun ring sakeliling iraga peteng dedet. Rasa takut punike sakadi kabut sane nutupin sunar ide sang aji. Punike awanane iraga patut nincapang kapitayan mangde kabute punike punah. Saking rahina puniki ngiring sarang-sarang mebaos ring dewek iraga padidi. Titiang nenten jerih. Santukan ide sang putri Yesus Kristus wenten sarang titiang. Inggih, wantah asam punike sabdan idani. Dumugi iraga sami kamertanin. Semeton sami sane wangiang titiang. Ngiring mangkin nyerahang sinamian rasa jerih punike ring sajeroning pangastawe safaat. Duh, ide sang aji. Titiang nunas karahayuan buat semeton para pamiarse sane sedek nandang rasa takut. Utawi nandang sungsut. Icen kekuatan ring semeton sane sedek sungkan. Icen pelipur buat semeton sane nandang duke. Icen margi sane galang buat semeton sane nampingi pakeweh ekonomi. Pikula warga, miwah hubungan suami istri. Dumugi ide roh suci ngicain rasa tentram sane nenten praside kapolihang ring jagate puniki. Titiang taler nunas, mangde jagat Bali setate dados genah sane landuh. Icen kewijaksanaan ring pare manggale Bali, mangde praside nuntun krame Bali, nijuka uripan sane rahayu. Ngiring sarang sami, ngucarang pangastawe sane kapaice oleh ide sang putra Yesus Kristus. Duh, aji titiang, sane wenten ring swarga. Suci yang piteket wastan idane. Rawuhang kraton idane, laksanaang pakayunan idane, ring jagat sakadi ring swarga. Icen titiang pangan kinum, cukup ring rahina puniki. Ampurayang kaiwangan titiang, sakadi titiang ngampurayang semeton sane iwang ring titiang. Sampunang titiang kagehang ring sajeroning pamiara, nanging luputang titiang saking sane jahat. Santukan ide sane maduwe kraton, kakuatan, lan kaluhuran salami-laminya. Amin. Semeton sami sane wangiang titiang.
sadereng titiang muputang, ngiring sareng sami nampi panugrahe saking ide sang aji. Asung kerte wara nugrahe saking ide sang putra Yesus Kristus, saking asih tresnan ide sang aji, miwah pasikian saking ide roh suci, mangde setate nyarengin, nuntun, lan nyuami semeton sareng sami, mangde kapitayane sayan kukuh ngelawan rasa takut, saking mangkin jantos salami-laminya. Amin. Matur suksme ring uratian semeton sami sane wangiang titiang. Sampunang jerih, sampunang takut, ide sang aji wenten sareng iraga. Shalom.